Ki pat nong rep na keleng haka arp kendai trik naitung kilaya kenduk lang krui syabar ke sekretariat Hashuba benle ya kenduk markmat bat ke menteri ketenat ke rep karyang ke kong emprin lingdo. Kini ke kenhuan hapok ke jingalam jong General Secretary ke Hills Farmers Union Uba Alfon Bert Carsentiu kilara lang ru haringkat syikria ujur ban ais ngobhaya ke menteri. Kini kinong rep kilara aru rengkat ya ki shipoteli ki mat jing dawa bahakmat ki bayde na kebenta ka bet kabyang bat ka jing mentoy ka baki pat nong rep ki dei ban yo. Ka jing yalang hapadeng kinong yalam jong ka seng bat ka menteri. Kabalalong hapo conference hall ha sekretariat kalane ahdu arken tatam ha kabalaya keren halor ki babun ki mat ki bayde na kebenta ka bet kabyang bat ka bahakamiat jong ki pat nong rep. Hadian balawai ke jingalang ke menteri kalalej ru ban ya kenduk ya kinong rep ki bayalum lang ha pelau jong ke State Central Library ban pensngu thu ya ki halor ki kato kat ni ki mat ki bami na ke jingalang. Na kaliang ke menteri kalakula ru haki ba ke sorkar kan sabishar bnia halor ki te ki mat jing dawa ki ba kinong rep ki bu bat pensngu leng ba ke jingalang. Banyetir halor ki jing jong pi. Nganum lang su banyetu lu ki pi. Ang asupan mapa katukat ni naplek juki hapa ang ni di pandurom ya ka anjong kasangkar boong hakatay ka main road bat hapo ka premises jong ka secretariat ka don ka section 144 nga ka menteri ngamla ban ikut ka kini di jaka ka biang pia am ingin saya penpoy katukat ni kita kicing ya keren jong Shafi ya keren bat kini kin saya kana kini baki sali suk sayang bat ngapan ma ba kata kacing thang gedong ti wat ong baka sarkar ti ko beri mejo ki kam yui ni thang bati dai teng khat eti ban le pare hap dai ya pakhat sani bha hap ya bo jing mut bha ke kumle sibon mo masuan ong kumle ngim don ka jaka kapika inde ki try jaka ni hapan shu Dis lane shimwai nakitry. Di yakataru hakata ka insurance cream kampat don. Man sakhat kerti lembaki officers bat nga yaki banks ban pet la nem ban penkela kabala banlong na kabenta kum kitaru ki bahap ban wai yaki caka bat ban seal yaki caka. Di yakalun kilaong ki babon kila shimlon nilapa ya ki officer sa ki district pakinlum kinlang dalapoy kita kajingkot kajingnam ha kakot kasla nomor 5 ban syukren kahapan don ka proof kahapan don karupam lum ya kita ki bro kindalapoy ya kamat jongi ngan saba ya kata show chief minister ban yu ya kata kajingyalam din sa pagkat kumlu banle ikran sipang ka focus ki ong tek bon nangingipan tamangin ni apply tamangin yo tinggal asutu iki tamang tengka kadai sispa ladapan sispa ngot layayo marsi kita taru kadai kawai kau chief minister yoi bakata kalong kabasisya tingin siapa kumno manjale ya kata ikran ru syapang kayo dilang hakikat kot bokher tengong balik kita kiyo pinyo ki officers ki ong ki klub pat apply nga kali ya ki farmers ki ong ki klub yapan pamanta yapan no ka ki yaw dilang ki kiran syuphang ka agri response vehicle ong in prioritize katkum ki farmer producer groups kanang makilum lech ki shipment kin cater no ani ka agri response team ya ki block wise in saya perkat ikataru but kikran sipang kaot kilo ngaloy ki ngalalay chido yudo manya kran sipang kaot kilo nray hadin sistem steng dum dan basnap tika KHDC kalawan lam ya kabil kalau yo ya ka jing menjur lang jong ulan ka jing kali menta kalong sa iki rules but mano ban monitor ya kata kaot kilo ngala request iki ki farmers ngong to penya tendo lang ya ki MDC bat ngingin don problem ini kendo nomor kani gede gede jongpi tinggal kermen makin sehaksyan ya kata kajing kendo kata KHDC nomor ba nong punya jakaan la bah ha district council ngamla mangana ka sarkar ban bypass ya kata kalenti nomor kaan kawan naki
Tikum kita kiki ngilaya yo baniatir ar kenta aku menen. Ngasutu papila bandong ke sarkar babon setengahnya. Kemak ini apa perkat yang kamang tengka, apa ya bunya aswa, apa ya wakin tiswa, apa ya perkat kumno banle. Bawan mot ba ni kakame ngin supet iki bakijau umat. Ni hap hikai no igi nong rap jungi hapa piyo I ba umuli yo yo balay pi atung katne. Kau so yo balay ni don no ka processing unit panish ya snano ka sos. Muli laban sna sya. Tama imat ki pamas jungi ni dangam ai training shibon iki. Kin haplong a little more progressive. But ni da ay ngo shisha don ki pamas maneki ong balay bisya ban shala ni kimar na asam. Habang nila don lupa kimar la jong ki bami de ki per la jong marutay penyot ya kador. Bawan na do asam kaptat manyangi ngaong iki kay kata ka organic market ka bangikwa. Lada pila ban certify bakit jur jong pi klang pandon kam ni kino ki dawai ki ban penma ya kacing em jong pi ngin sa pandon ko special pricing for organic farming produce. Ngin le kata nai hapit rai lang tangi ong ki don ki boong khang no iki mar bawan lama din rai ka jubab ka wan gi na ki nong rep ki ong leng lada khang ya ki marbam ki bawan na asam ba khang su asam ki marbam jungi pat yo ka jenjar dong kamban ya kren ha ka level ka bakam hajrong man sa ketip ye chief minister ye ki deputy chief minister ye ki jengi kendo jungi bat do jengkermen na marbakan ni gedi ka sarkar ka batri kamti ngamte ba do kan no kita ki jeng dawakin la ulong re ngatip ba minum song tikti ti padok kan no kita kan buat kan wan result kan mengalak kemen sibon but ya wana do kan no kungut su mla bawa ipi ke section 1 poko kadang ang ne mat secretary ku sha ipi bopinion lo makmat ke secretary ngala request iki bikin up yang ang ni tikila up lawan keren malapan ma pun malapan sutu iki bakaan ke don ka jong lenti pat nimde ban penken iki an ni di buram iki an rep ki don lalaki jong ki group mo ki don la ka kenbon ki don la ka taka association jong ki bat ngala persyang ngala yo I ya ka jing tho jong ka media ngala yo I ka jing kot ka jing nam ka jing pangnot ka jing jau man jong ki nong rep ki bokher bat ka jing ya khana jongi mentan hang ni kalong ba kup ka sarkar ni hap hi ban mi ban pet ya katukat ni ki kendon ya kren mene kemening kong ki kren chpang kata ka market intervention scheme la pun syai ki nong rep ka sarkar kemi ka terwa bun ki eki reki kendon pentrai pat ban poi sa kata result ba yo ta ka market intervention scheme kilong ba kumakalong hado arajar at puat laki spa tali kita ki siti ki lalet na kawai ki jala sa kawai ki jala hado ya wai por ba ai scheme na ka sarkar kemi ki ai tang artli ki jala ayo ka jamun kashmir yaw apple bat kayo ka Nagaland yaw han nalar kataru metric ton very nominal padu na ba tingi ong bato idon ki schemes na ka sarkar mala ong ye kinong rep kinya lum ya lang ya ladi ngam krentang ya ke Hill Farmer Union ka Hill Farmer Union kadega way ni ki ban makmat ki NGOs ki bawan Re ki bopon yang gi batek singa pakendu yang gi bangalak pa ski officers na bagi officers kinyo ya kejing tip kejing nang kumno ban pet bagi nong rep kat bala ngim dei ban penjau umat thang yaki ti niong ba habawan kejinglin shop jong kabariang ka agri department ka dontang ko ka donta ba inong rep hapo ka arso kunta ki dei ban pentip sya ka DC ki dei ban file ka FIR bat kata ka report kan wan sya ka department ka pa mardor yaki officers ban estimate ban jurip ya kita kijinglut nrei ka doodle office kadang dehi ka DC office ti yakaniru ngilayatir nilatay niya
daki spasin assembly nre imat patla pan pikir iway pa iway itay jingot nakaliang jong kinong rep kilaong yang iba nilaong ikiba jaka pa pinsim ya ka farmers intervention scheme ka pasorkat kami kaong man ay balipim insure yaki crops kumbo pi insure ka chicken pi insure ka kali le tag insurance kiyong mangintip sa bang katak insurance ti kamot ba kadon ka jing tulot jami ang taru ni hapan penklan man pensapriang henry hadu lai puway terik ugnay July mentau snem pila ban register online lada pikwa ya kata ka crop insurance scheme ngi mang arsan hajan nam taka jela jungi re hadu mentang lai puway jarngot kinong rep kilade register dikum no ban pentrikam ya kata ka crop insurance rungi don kam menta ban ya perkat namar ba ka cingkit rupleng kampoi si kinong rep ni pan maaf ya kinong rep ya kata ka cingklot jungi ban kampoi ya kata ka cingkit sapi Rengi ladek rai pengindon ke blok farmers blok gala hakaba ngindon kecingnya kenduk lang jong kinong rep ha kikentot paper lembaki blok ngin sedang no ya kene ke program jungi nang bangin yo ban ai jing pentip syaki nong rep komno ban insure di crop walam kawai kamat pan ong ba bon nangi ngimdon ke jaka kaputa ngimdei kitrai jaka ni hapan shu lis lane shimwai na kitrai te yakataru hakata ka insurance cream kampat don wan sakhat kerti lembaki officers bat nga yaki banks ban pet la nem ban penkela kabala banlong na kabenta kum kitaru kibahap ban wai ya kijaka bat ban sew ya kijaka ya kalon kilaong kibabon kila simlon ngila pa ya ki officer sa ki district pakinlum kinlang dalapoy kita kajingkot kajingnam ha kakot kasla nomor ngimla ban syukren kahapan don ka proof kahapan don karukom lum ya kita ki bro kindalapoy ya kamat jungi ngan saba ya kata show chief minister ban pan yu ya kata kajingeram